Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi nen kasngiu la IT syakari ya kabenta kabaningkong jong ka Mahakal Lok Project Mahakaleshwar Temple kabadan ha Ujjain Madhya Pradesh. Sedang ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ya ka jinglet jengo ba arsngi ya ka Tripura mentagasngi. Kementeri Katnat Platengka kan Nirmala Sitharaman kalaong baka India kan penlongkong san hakaban penklanya ka jingede pedang kisnat rekam haka jingbat jongka ya ka kam Presiden ka basisnem jongka G20 group hakaban kentiu ya kiri. Ko All India Institute of Medical Sciences AIMS New Delhi kala shem ya ka Artificial Intelligence Enabled Device balatip kumka kolposcope nakabenta ban khmi ya kilong khmi ya kibadan ya ka jingpang cervical cancer. Sedang kajing penrung kerteng ha kajing tungkam Agnivir Vayu jong ka batch R1000 arpulai nadu katayo ka baningkong jong unai wing menta usnem na kabenta ki kenthai bat shenrang.